светло. Kalki. Ассаламу алейкум, дорогие любители мотоезды, дорогие наши подписчики, наши зрители, наши гости. Мы находимся в Чавае. Так, коротко о мотоцикле. Что я знаю? 250 кубовый. Как называется, я точно не знаю. Скер или монстр. Вчера был дождь с утра до вечера. Çoqlarda же qar бар ekan. Ammo яблоки. Это Гера мне подарил Ташбек из Караджигача. Рабочий. Будет рабочим. Второй бинго. Тоже любит охоту. Надеюсь? Уйларға аз келеміз. Суға қаршы керек. Городта ойлар. Гүл. Гүлдер. Сүйүүчүлөр болсо Мир цветов канал бар. Ошол жака кирип комментарий жазып туруңуздар. Так, тот раз мы поехали в Пум, там стартер сломал. Еще что сломал? Сцепление сломал. Эту Хаязбек сделал. Ручник тоже сломал. Пробег. Да, 2,5. Масло давно надо было менять. Я еще не менял. Куплен масло, уже стоит там. Висит. Кто покупает новичкам, да, короче, что надо обратить внимание? Двигатель, само собой, вы будете спрашивать, какой купить, какой не купить.
Постоянно цепь смазывайте. Цепь. 2 дня назад смазал. Уже сухой. Здесь аккумулятор стоит. А на этом стороне вот воздушный фильтр вот здесь стоит. Тоже его надо смазывать. Карбюратор чистил. Оно как-то троит. Иногда нормально ездит, иногда вот троит. Я не пойму вот из-за чего. И в дожде не оставляйте мотоцикл. Хотя ничего не мешает. Вот, на солнце, в дождях может постоять мотоцикл. Но вредность есть в любом случае. Вот сильная жара, да, у нас весной. Видите, да, результат? Масло уже течет. Я так думаю. На солнце не оставляйте. Не оставляйте. Что? Протектор у меня уже заканчивается. Надо новую ставить. Сигнал, поворотник, дальний, ближний, фара, дополнительные фары, дальний, ближний. Так, здесь скорость показывает. Здесь стоп, стартер. Все. Заводим. Так, Zülfiye Eceviz'den benzinini alıp çıktık. Ya мындай турсаң сразу түтейсің. Мотоциклдер шейсің. Мен бұл жуып болған мотоциклді. Ар түшкенде жуат окшойт, а? Не ойлоп жүрөт? Шундай да. Мен келгенде эле сындырган аны. Sonunda kanat böyle bir yatırımda hoş geldin. Bana be.
Qanchada chiqding? O pasdan başlap. 2'de mi? Onca dikenge jetkende 3 kaldı. Dikende ötmüyor. Evet, pasdan abi işte çıkart. Dosta ben bayağı dikende gel bakalım da korkam da. Tikende primoy salıversen bo'ladi tikenge. Jire ötüp ketadi. Hı. Ha? Hı. O tikenge salaver. Уже tikende manda qilib qo'ydim-ku men. Sol dikenden ele men monda qilib o'tgan uchun pasdan ko'p rozgandan keyin. Оборот жо'qoladi. Men shu tikka solib jilnebek qilib qo'ydim jo'q. Ben aytda 3 qanday yomon o'ynadi. 20 day oldu. Katımdan mı? Так. 24-й год. 06-й. ФМЗ. Самый-самый хороший мотоцикл, оказывается. Siz kaçta çıktınız? Ben 2'de, 3'te. 2'de çıktım okşaydı. Sen bile çıktın. 3'te. Ha? Sen çıktın. Onu al. Tıtat просто ben senin arkandan. Demek kılıp geldim de. Hemen Oktay'dan. Çok iyi. Da görüyorsun. Ben öyle görüyorum. Haydap gör. Bilmem şöyle dediğinizde bakış kanalıdan bir ötürüyor. Kameramı açık koy. Kaçta ketdi? 2, 3. Qanchadan chiqding? 3. Şu jartı 3. Jarimigacha mi? Jarimigacha 2, jarimdan nari 3. Ha? Ataskiyle ver giyen başka bey. Hamza o adam mına tika çıkıp durdu. Kaçtan? Ona pasta. Oğlum ortadan kurdan çıkandan öyle öyle bir yağa yasni. Moyram şu tika dey. Az kayıttan kayıtga qanday chiqadi shunda? Hazır manadan düşüp durup ona. Saydaysizmi? Mana interesliroq bo'ldi da. Yo, ne qayda ko'rayim da. Qaysiga? Olsang gene. Voy. Ay,
saymaya çıkarsın. Ha. Olamaya çıksa hem buladık şey. Ekidayda. Onağa çıkala. Yaxshi maytdan gaz bersang chiqadi. Qo'rqma chingirtir. Biraz pırılap ketadi qanday bo'ldi? Ana devam qil. Oh, bunga biroq jastı bu. Delay daş kerak ekan. O pasroqdan almashtirasan da bo'lsa. Yo'q. Qarang. Pasroqdan bo'lsa almashtira qo'yishing kerak edi. Birga chiqib keta turgan sezdi. Burasam cho'ta olib turganday bo'ldi. Qartalbak ketibsa do'ngda. Ha. Mana qiyg'ashlatib ber. Keyin sho'ytib otib, olay deb o'tganda bo'ldi.
Мына ой. Аля қосасам болмау екен. Ой, мен. Ладно. Өттен секіріп барамыз міне. Видеокадан это пару слов. Как проехали? Biraz sekretini açtık. Ne sekret var ki? Sideni oturuşu boyunca ekan da. Şey şunu bilmeydi. Aldığa oturganımda buttu kısıp Her oturgan bile aytatma. rüldü burgandan başça burdatken da. Görüp kaldım ya. Şunda kulay derme de. Bu boyuncadan çıkartan ya. Şimdi ne kadar o yerden Sen çıkmış? Hı? Çıkıyor kalmış. Evet çıkar bakalım. Bilmiyorum. Сцеплениясын немеде тақалып қалып татсаш. Көз көргендей тартсалы камера. Bomba kan şimdi işte olur. Oo, çoğular kar. Muhtemelen normalde karada. Hoca sizden kılıcı itip durup sizden alıp dokup bir şey ekmek başka. Tutuyoruz da. Aç taş mene bassan. Жетесің кейін ташқа?
Tuta vereyim mi? Ne oldu? Karmak kaldı. Kana. Şuna basıp oldun be. Hemen kötürüyor adam. Ona bir kabur. İçine mat boşluklar ne? Taş barak şey. Duydu. Ha? Hemen dikkat düşüp yok. Daha karasan sürüş kim tikedi. Şundan çıkıp gelişiyor da. Namenen düşüp kırga barıp mayga düşse kante de oylap atam da men hazır. Tik yanından düşüp sayağa. Say menen ketse jolu var eкен жок. Çelinko emez mi ya? Ya, ben satmışım. Anladım. 99 var da. Bir on değil. Var mı? Litre benzin yapacak. Tak, benzinlik tüketip geldik. Toprak bakmaz.